با درود به بینندگان گرامی، برنامه سرخط رویدادهاست. منظور شما از استودیوی مرکزی رادیو زودی. در دقیقه بعدی از آن خواهیم گفت که شهردار خروغ از محمد باقر خواست تسلیم شود. رئیس کمیته دین درباره مسجد نوی دوشنبه معلومات داد. در مراکش صدها نفر با پسرچه 5 ساله ویدیو کردند. اعلان 10 میلیون دلار جایزه برای معلومات درباره رهبر شاخه گروه دویش در افغانستان. ثبت 24 شکایت از شکنجه و بدرفتاری به گروه یاری حقوقی در تاجیکستان. خبرهای دیگر را نیز داریم. کمیته ҳолатҳои фавқулода мегӯяд дар навоҳии Рӯшону Шуғнон ва Ишкушими вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 10 тарма фаромадааст. бар асари ин ҳодисаҳо ҳеҷ талафот ва хисороте сабт нашуда, бартараф кардани оқибатҳои тарма идома дорад. наҷотдиҳандагон дар манотиқ бо мақсади таъмини бехатарии ронандагон дар роҳҳо ва расонидани ёрии таъҷилӣ дар ҳолатҳои фавқулода навбатдории шабонарӯзиро ба роҳ монданд. барои поккории роҳҳо ва бартараф кардани тармаҳо хадамоти роҳи вазорати нақлиёт техникаи махсус ҷудо кардааст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз сокинон дархост мекунад ки аз сафарҳои нозарур дар ин рӯзҳо худдорӣ намоянд то бо хатар рӯбарӯ нашаванд. раиси кумитаи дин ва танзими анъана мегӯяд масҷиди калонтарини тоҷикистон аз комиссияи давлатӣ гузашта барои истифода омода мебошад. ин масҷид бо сармояи қатар сохта шуда, то ҳол дари он барои намозгузорон боз нашудааст. сулаймон давлатзода, раиси кумитаи дин, имрӯз гуфт масҷиди мавриди назар бояд моҳи марти соли 2020 ба истифода дода мешуд, вале ба гуфтаи давлатзода бо сабаби пандемия намояндагони қатар омадан натавонистанд ва ба ин хотир бозкушоии масҷид ба таъхир афтод. масҷиди бузургтарин дар тоҷикистон дар майдони 12 гектар замин ҷойгир шудааст. бунёди он дар ҳолест ки созмону кишварҳои ғарбӣ ба камияш 10 соли охир тоҷикистонро барои бастани баъзе ибодатхонаҳо ва маҳдуд кардани озодиҳои динии сокинон танқид мекунанд. мақомот ҳамвора тасмимҳои худро барои пешгирӣ аз ифротгароӣ муҳим хонданд. ризо назарзода, раиси шаҳри хоруғи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, аз Маҳмад Боқиров як чеҳраи шинохта дар ин шаҳр хостааст ки худро ба мақомот таслим кунад. Маҳмад Боқировро мақомот барои латтукуби Лутфулло Наврӯзов, сардори раёсати маорифи Бадахшон, муттаҳам мекунанд. худи ӯ ва тарафдоронаш ин иттиҳомро қабул надоранд. бархе сокинон гуфтанд ки ба хотири ҷилавгирӣ аз амалиёти эҳтимолии мақомоти интизомӣ барои боздошти Маҳмад Боқиров навбатдории шабонарӯзӣ таъсис доданд. ризо назарзода, шаҳрдори хоруғ, дар ин муроҷиаташ аз сокинон хостааст ки аз навбатдории фарзандонашон, сӯзонидани баллонҳо ва мондани постҳо, инчунин маҳкам кардани роҳҳо пешгирӣ ва худдорӣ намоянд. ӯ дар ин суҳбаташ аз Маҳмад Боқиров, саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷиноятии хоруғи боло ном бурда, талаб кардааст ки рафта тибқи талаботи қонун барои фаъолияти кардааш посух диҳад. тарафдорони Маҳмад Боқиров ӯро ҷинояткор намедонанд ва аз ӯ ҳамчун нафаре ном мебаранд ки ба доди сокинони мазлум мерасад. шумо сархати рӯйдодҳоро тамошо доред. дӯстони вилояти Хатлон нисбати 400 қарори содиркардаи раисони шаҳру навоҳӣ эътироз оварда онҳоро бекор кардааст. аз додситонӣ гуфтанд ки 65% ин қарорҳоро раисони амалкунанда имзо намуда, 316 қарор вобаста ба қатъи замин будааст. аз ин ниҳод хабар доданд ки дар як сол 133 санҷиш гузаронида шуда, беш аз 2500 нафар ба ҷавобгарии моддӣ, интизомӣ ва маъмурӣ кашида шуданд. оҷонсии мубориза бар фасод дар Хатлон дар як соли ахир 184 ҷиноят вобаста ба заминро ошкор карда, мансабдорон ва масъулини ҷамоатҳоро дар ин гуноҳҳо даст доштан гуфтанд. тақсимоти замин дар Тоҷикистон мавзӯи доғ мебошад ки сокинон аз талаби ришват дар ивази соҳиб шудани қитъаи замин барои манзил ё бунёди боғ хабар медиҳанд.
амрико барои маълумот дар бораи раҳбари шохаи гурӯҳи даҳшатафкани давлати исломӣ ва ё доиш дар афғонистон то $10 миллион ҷоиза медиҳад. департаменти давлатии амрико раҳбари амурати хуросон шохаи афғонистонии доиш санаулло ғафориро масъули бомбгузории маргталабонаи 26 август меномад ва барои маълумоте ки ба ҳабсу айбдор донистани ӯ кӯмак кунад $10 миллион ваъда додааст. он рӯз бар асари таркиши маргталабона дар канори фурудгоҳи Кобул 173 нафар ва аз ҷумла 13 сарбози амрикоӣ кушта шуданд. Шохаи хуросони гурӯҳи тундрави давлати исломӣ ё доиш масъулияти ҳамларо бар уҳда гирифт. департаменти давлатии амрико мегӯяд ғафори моҳи июни соли 2020 раҳбари шохаи хуросони доиш таъин шуда тамоми амалиёти ин гурӯҳ дар хоки афғонистон зери назари ӯ иҷро мешаванд. вазорати мудофиаи амрико соли гузашта гузориш дода буд ки масъули бомбгузории маргталабонаи канори фурудгоҳи Кобул Абдураҳмон Лугари мебошад ки 15 августи соли 2021 бо дасти толибон аз зиндон раҳо шуда буд. рӯзи душанбе садҳо нафар дар маросими видео бо тифли марокашӣ ки рӯзи 5 феврал дар чоҳи ба ҳалокат расида буд иштирок карданд. Раян Авроми 5сола 1 феврал дар деҳаи Иқран ба чоҳе афтид ки 10 метр умқ дошт. рӯзи шанбе гурӯҳҳои наҷот ба воситаи туннели навкандаашон то умқи чоҳ расида тифлро ба боло бароварданд, вале дер шуда буд. این فاجعه باعث غم و اندوه ماست، ولی خدا هر آن چیزی را که می‌دهد باز پس می‌گیرد. شاهی مراکش محمدی ششم و چندین رهبری دیگر کشورهای عالم به والدان ریان تعزیه فرستادند. روز یکشنبه قبل از بازی فینالی جام فوتبال آفریقا منتخب‌های مصر و سنگال به یاد ریان افرام 1 دقیقه خاموش ایستادند. дар вилояти Калугаи Русия масъалаи дар соҳаи савдо, нақлиёт ва хӯроки умумӣ кам кардани ҷойҳои корӣ барои муҳоҷирон баррасӣ мешавад. волии вилоят Владислав Шапша гуфтааст, онҳо фаъолият кардани муҳоҷиронро дар ин бахшҳо комилан манъ накарда, балки теъдоди квотаҳоро ба он ҳадде коҳиш хоҳанд дод, ки дар сурати аз ҷониби сокинони маҳаллӣ пур нашудани ҷойҳои холӣ баъдан иҷозатро ба шаҳрвандони хориҷӣ медиҳанд. ба гуфтаи ин мақомдор соли гузашта теъдоди муҳоҷирон бештар аз талаботи мавҷуда буд. аз ин хотир бояд ин раванд таҳти назорат гирифтаву манъ карда шавад. Шапша ҳамчунин ба зарурати кам кардани шумораи патент таъкид намудааст. ёдовар мешавам ки соли гузашта дар вилояти Тюмен низ кори муҳоҷирон дар таксӣ ва нақлиёти ҷамъиятиро манъ карданд. тибқи омори расмии вазорати корҳои дохилии Русия соли 2021 дар маҷмӯъ дар ин кишвар ба муҳоҷирон барои фаъолияти корӣ беш аз 2 миллион патент фурӯхта шудааст. аз ин шумора 95% патентро муҳоҷирон аз Ӯзбекистону Тоҷикистон гирифтанд. اطلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه میگوید در یک سال اخیر گروه یاری حقوقی 24 مراجعت را در مورد شکنجه و مناسبت بیرحمانه ثبت کرده است. 5 شکایت از جانب زنان وارد شده است. همه مراجعت کنندگان به نقض حقوقشان هنگام بازداشت و یا ضمن تفتیشات اشاره کردند که در رفت آن لط و کوب گردیدند، به نیروی برق گذاشته شدند، خود قربانی و یا اهل خانواده‌اش را تهدید به تجاوز نمودند و یا با حبس کردن ترساندند. شکنجه و بدرفتاری برای به دست آوردن اعتراف گناه، جزا دادن برای بعضی کردارها یا همچون چاره پیشگیری و پس زدن شأن و اعتبار شخصی صورت گرفته است. قربانیان اساساً از 22 تا 60 سال دارند. در 21 حالت مراجعت کنندگان گفتند که از جانب کارمندان کارهای داخلی نسبتشان شکنجه و بدرفتاری شده است. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل یافته است. مقامات میگویند در پی تنقیدهای زیاد جزا را برای بدرفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بنا به قانون شخصی که دست به شکنجه میزند تا 15 سال از آزادی محروم خواهد شد. بعضی از حقوقدانها میگویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می‌آورد، اما مشکل را پرحل نمی‌کند.
دوستان خوبم، حالا برایتان اویدی قرب اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. بانک ملی برای امروز 8 فوریه قرب 1000 روبل روسی را رسوا 149 سومانی و 50 درم نرخ گذاشته است که نسبت دیروز 1.5 سومانی بیشتر می باشد. $1 به تغییر بوده 11 سومانی و 30 درم و 1 یورو 12 سومانی و 94 درم معین شده است. بینندگان گرامی، با تشکر از همه شما که تا آخر برنامه ما را تماشا کردید. خبرگزاری‌های بیشتر را در برنامه اخبار آزادی تقدیمتان خواهیم کرد که 3 ساعت پس نشر می شود. با امید دیدار نوبتی و روز خوبی شما. خیر خوشنامه کنید.